Jari chwargi magina kamoko yudo hinyruok e kinde rakruok mag jonjore gwenge mag Lamberer e apaya ma Marigat Loruk. Jok moyudo hinyruok ne dhi e chiro ma Nginyang kendo kanyo ema ne omonjgie kendo kweth njore moko mosebedo kamayo ji e yor ang'enge e apaya no. Jonjore go ne opimo geche mane okowo ji mane dhi e chiro kendo monjogi kata doko ni ne ikowogi kod obila. Dereba achiel oringo bang' neno ka nyamburko mane ni e mbelene ne omonji kendo jonjore mane luoro risasi kuom gechego kendo nego derep garino kanyo gi kanyo. May intensify patrols along that highway na leo wale hiyo mashambulishi ambayo ilifanyika asubuhi, ni bahati kwamba askari wetu walikuwa kwa hiyo msafara, kwa sababu you can imagine kama hangekuwa na askari nini ingetokea. Kuanzia leo tutakuwa tunaongeza patrol katika hiyo barabara. Magari yataweza kupewa escort yale ambaye tunaona kama inaweza kuwa target, lakini generally tutaimarisha usalama katika hiyo barabara. Hii risasi, hii bunduki alishuti akiwa mbele yangu, lakini mimi sikusimama. Sasa wakati nilipokosa kusimama nilikuwa kwa speed, nikaenda nikapita, ndio aliweza kupiga hii risasi ambayo ilipiga pandei na ndio imeua huyo ambaye tulikuwa naye. Naomba serikali ingilie tu kati, wakutanishe jamii ama waite wenye wanahusika kama upelelezi itafanyika. Upelelezi ifanyike ipate kujulikana ni watu gani ambao wamekuja kushambulia wafanye biashara wetu.